Pamirsa karya Pojawali Ngusaba Kapat Ringpura Tuluk Biu Batur Parahyangan Agung Puncak Gunung Abang Kintamani sampun katurang penyineban melarapan antuk kemargiang upacara bakti peperanian nuak bage Pulau Kerti Miwah ngeluur. Ngusaba Kapat Ringpura Tuluk Biu Batur Parahyangan Agung Puncak Gunung Abang Kintamani kapuput antuk memargiang upacara bakti peperanian sane kerauhin penyiwan pemedak ring wewidangan utama Mandala Pura Tuluk Biu Batur. Pemargin puniki taler kerauhin oleh para angga saking pemerintah Provinsi Bali miwah Kabupaten Kota, DPRD Provinsi Bali saha taler para tokoh puri miwah krama. Acara kadulurin antuk atur piuning keuangan oleh Manggala Perwarta Kekarya Ketut Sudana indik pemasukan miwah pengeluaran ring pemargin karya Inucap. Radis kelanturang antuk sambrama wacana saking pemucuk pura pelinggih dani jero mekalihan. Manggala Perwarta Kekarya Ketut Sudana nyobiahang ring upacara penyineban puniki kemargiang upacara bakti peperanian nuak bagio Pulekerti bakti metatingkab mendem bagio Pulekerti miwah ide betara ngeluhur utawi mesineb. Pemargin bakti peperanian pinaka Cina atur penyuksma majang ide betara-betari sane melinggih ring pura Tuluk Biu Batur. Tiosan punika pinaka atur antuk nuna sinampura ring sajroning kaiwangan krama ngemargiang upacara karya sepisanan taler krama mangda kaicen waranugraha ide antuk kerahayuan majang samian angge. Sadurung upacara bakti peperanian kemargiang kadulurin antuk nyolang sesolahan perang-perangan sane maunteng payudan majang kebodohan kelaparan, kesengsaraan, miwah kemelaratan. Di tatkala ide betari-betari sampun lagi mesinnya punika kerinin antuk bakti peperanian. Bakti peperanian punika wantah ngaturang rasa syukur majang ring ide betari-betari riantukan pemargin upacara sasekapat kalih tali siang olat puniki sampun preside memargi antar tur manut pengapin di tiang pinaka menjunjung lan manut pengapin kerama umat sareng sami ring sor punika taler ring sejeroning bakti peperanian puniki kerinin taler bakti peperang-perangan wiyetios atos saking adi peperang-perangan baris perang-perangan punika wantah memerangi kebodohan lan kemiskinan ring sejeroning umat sareng sami. Upacara matiti suara utawi penguacanan sabda ide betara sakti ring pura Tuluk Biu Batur kemargiang oleh jero penyarikan majang krama desa utawi krama Hindu antuk tetiga lengkara inggih punika bas barak bas putih sanedak dada sugih mula kliki mula biu di belancan mula akidik mupuliu sekancan jero krama desa sampunang nganggen kriya upaya daya upayane anggen ngerereh pangupa jiwa artos nyane manut pelinggih dan jero penyarikan alitan inggih punika krama Hindu keabtiang state mepari laksana sani kedasarin antuk dharma taler nambakin antuk medaya cora utawi mepari laksana kaon. Inten jero krama desa sampunang ngeriya ngangge kriya upaya dana upamane anggen nasuk semanipun punika sampunang ngangge pikayun sane boya-boya sampunang ngangge pikayun sane negatif ngiring sane becik sane utama giraga dados jatme rikiring jagate mangda mepikulih ring kauripan puniki deg-deg landuh pageh tur maning napiosanipun panjang yusa nanika yen sampun nganggen sane kabaos kadi atur ditiang sane wau punika. Sesampun matiti suara sane taler pinaka pemuput Pujawali Pangpon Pura ngemargiang upacara penganyar nuak bagi Pulekerti miwah ngeluwur antuk pelinggih dani jero mekalihan mapuro daksina ngiterin pelinggih utama raris kemargiang nuak bagi Pulekerti mendem miwah ngeluwur. Riasa Bali TV.